Mihela, kaj greva danes na pijačo? Ne, glej, Alja, nisem razpoložena, res ne. Zakaj ne, glej? Vedno si v tej sobi, vedno si tukaj notri. Pojdi malo ven, mogoče boš koga spoznala. Ni mi do družbe? Dobro? Vseeno mi je, če ne boš šla sama, bom te pa jaz zvlekla. Tebe pa še dolgo nisem videl. Kak si? Pa v redu. Alja me je malo spravila, zdajte, štalo imam čisto. Alja, to je nova prijateljica. Ne, vse poznaš Aljo. Čakaj, grem jaz po njo. Prav. Kaj zdaj to pomeni? Mihela, kaj pa si tukaj? Kaj se tu dogaja? Mihela. Odpri mu. Mihela, kaj je s tabo? Z mano? Kaj s tabo? Z Aljo si se žvalo? Kaka Alja? Ona Alja na partiju, videla sem te! Mihela, Alja ni. Alja ne obstaja. Kaj se to pomeni? Mihela, kaj pa ti tukaj? Kaj se to dogaja?